Spoštovano občinstvo, dragi ljubitelice in ljubitelji slovenskega nogometa, dober večer voščim in prav lep pozdrav iz Celja. Ja, na stadionu z Dežele smo v pričakovanju tekme četrtega kroga prve lige Telemach med Celjem in Muro, torej Celjani, vodilna ekipa, pokalni prvaki so v nedeljo očitali šolsko lekcijo Olimpiji, jo premagali s 5-0, no četrtek pa potem na prvi tekmi kvalifikacij v Švici premagali Lugano s 5-0, torej razlika 10-0, Celjano na zadnjih dveh tekmah, Mura pa v skromni formi in zaenkrat še brez zmage na predzadnjem mestu prvenstvene razpredelnice. Vuklišević. Olimpija je danes, tu je zdaj priložnost za Celjane, Josifov, toda rešil je Rafael Hofer. Vodeb. Ja, dobra žoga, spet lepo izigrana Murina obramba, Josifov! 1-0, krasna akcija Celjanov, mat v treh potezah in Celjani vodijo z 1-0, takole precej uspavano vse skupaj izgleda, potem pa podaja ali dve, Josifov ponovno pred vrati Aljaža Strajnarja, tokrat ga je za spremembo od 14. minute premagal, takrat je rešil Muro, branilec Hofer, 1-0 pa vodijo zdaj Celjani. Kakšna akcija. Potem pa miren zaključek. Podaje na prvo, Josifov pa na koncu natančen, 1-0, Nikita Josifov do svojega drugega gola. Kota Mura ogrozi vratarja Lebna, Kauter v sredino, pa potem malce panično tam, Vidovič rešil je Leban, potem pa nevaren poizkus Hoferja, a izid se ne spreminja, ostaja 1-0. Ja, zaključek prvega polčasa pripada gostom, Kauter s podajo, tam je eden izmed nogometašev Mure, pade v kazenskem prostoru, igra se ne prekinja, tu Rudija. Zdaj je tu Rudija pred vrata, no priložnost za Muro. Ni prišel potem do odbite žoge Wiesinger, nadaljuje se zdaj pritisk Mure, Kauter, lepa finta Kautra, pa potem visoka podaja pred vrata, priložnost pa še ena obramba vratarja Lebna. Dobra žoga za Vidoviča, tu je morda priložnost za drugi zadetek Celjanov, Kovačevič, spet bi lahko Ivica Vidovič, kot že pred nekaj trenutki, morda sam pomislil na strel. Sana, to je zdaj obetav napad za Muro, Sana, to ni bila najboljša podaja, kar nekaj boljših opcij je imel na razpolago. Še vedno je 25 stopinj Celzija v Celju, tu je zdaj nova priložnost za Celjane, podaja za Kovačeviča, Kovačevič, 2-0, Celjani vodijo z 2-0, Kovačevič pa ponovno do zadetka, po podaji Šturma je zadev hrvaški napadalec in zdaj Celjani lahko seveda precej lažje zadihajo, ne glede na boljšo igro danes, toda Mura je bila v igri in še vedno je, kajti časa je še vedno dovolj, to da Celjani zdaj imajo 2 gola prednosti, poglejmo še enkrat, Jevšenak tule spodajo za Šturma, ki je lepo počakal in potem takole našel Kovačeviča, ki se je malce zapletel, potem pa vseeno žogo spravil za hrbet vratarja Aljaža Strajnarja. Jevšenak, tokrat je nekako zgrešil žogo, Kasalo in ostaja 2-0, ponovno odlična obramba Lebna, toda žoga je našla Jevšenaka, zdaj 4 Celjani proti 3 Murašem, Jevšenak, pa Kovačevič, no priložnost Jevšenak, bi se lahko odločil za strel ali za nekoliko hitrejšo podajo. Hrka, Karničnik.
Ja, spet domiselna podaja Kvesiča, Kovačević, 3-0. Krasna akcija ponovno, kako se z eno samo potezo vrže pravzaprav iz ritma celotna obramba, nasmešek na obrazu Alberta Riere in Celjani so povišali na 3-0. Franko Kovačević, potem ko je vstopil v igro do svojega drugega zadetka nocoj, toda veliko je opravil pri tem golu podajalec Mario Kvesič. Poglejmo še enkrat, tu podaja Kvesiča, ki je pretentala celotno Murino obrambo, najprej Karničnik, pa Kvesič in potem Kovačević takole v sijajnem položaju in Kovačević je drugič premagal nocoj Aljaža Strajnarja. Kvesič, Josifov spodaja, dobra žoga pred vrata, Kovačević je skok dobil, pa bil pri zaključku tokrat nekoliko premalo natančen. Luganom po zmagi prejšnji oziroma po zmagi v četrtek s 5-0 v Švici, naj bi bilo to na papirju lahko delo za... Gospod Kuršušić, poraz 3-0 proti Celju, kakšen je vaš vtis po tekmi? Pa mislim da smo mi našu šansu izgubili u prvom poluvremenu. Imali smo 400% situacije, njihov golman je bio najbolji na utakmici, tako da kad ne date gol protiv Celja u 400% situacije u prvom poluvremenu ne može da se nadate bolje nego poraz. Mislim da smo drugo poluvreme probali nešto, da odigramo ofanzivnije sa više rizika i primili smo još 2 gola. Jednostavno to je realnost, čestitam Celju na pobedi, mislim da smo dali sve od sebe, da smo odigrali danas dobru utakmicu, što se naših mogućnosti tiče, ali jednostavno to nije dovoljno protiv Celja da biste zabeležili više od poraza. Prav o teh priložnostih, izgubljenih priložnostih sva govorila tudi pred tekmo, ne? Ko ste imeli sedaj v prvem polčasu priložnost za izenačenje, na to pa se je tekma povsem obrnila v drugem delu. Pa da, jednostavno mi zaista promašujemo previše šansi i to je evidentno. Prvo poluvreme, kažem opet, mislim da smo imali 400% situacije, barem jednu smo morali da realizujemo da bi utakmica bila aktivna. Iz 2 situacije prvo poluvreme Celje da 1 gol. To je na ovom nivou za nas jednostavno veliki problem i na tome moramo brzo da radimo, moramo brzo to da rešimo jer to nas zaista košta svaku utakmicu bodova, onako ostane neki gorak utisak, izgubite 3-0, a faktički kao da se ništa niste pitali na terenu, a prvo poluvreme treba da vodite 3-0. Tako da nije ovo prvi put, ovo se nama ponavlja, znači evidentno je da tu imamo problem, moramo to da rešimo. Kažem, opet ne mogu zameriti ništa momcima, dali su sve od sebe, jednostavno Celje je iskusnija ekipa, bolja ekipa u ovom trenutku od nas, čestitam im na pobedi, želim sve najljepše. Gospod Kuršušić, hvala in srečno. Dario Vizinger, poraz 3-0 proti Celju. Če pogledamo tekmo oziroma jo razdelimo na 2 polčasa, v tistem prvem delu kljub zaostanku odlična in pogumna igra, ogromno priložnosti, na to pa v drugem delu povsem drugačna igra. Kako ste sami doživeli tekmo? Pa ja, strinjam se s tem. Prvi polčas mogoče nismo najboljše začeli, ampak ko je polčas šel, mislim da smo pokazali, da lahko igramo proti Celju. Imeli smo svoje šanse, nismo jih izkoristili, oni so pač svoje izkoristili in treba jim čestitati za zmago. Že z vašim trenerjem sem govoril o teh priložnostih, ki se ponavljajo iz tekmo v tekmo. Zdi se, kot da bi morali malce več delati na realizaciji. Se morda strinjate? Zdaj je lahko to govoriti, če bi lahko več ali manj. Treniramo dobro, delamo dobro, pač pokažemo to tudi na terenu. Samo, ko ste rekli, treba te priložnosti začeti izkoriščati. Dario, hvala in srečno. Jean-Luc Leban, čestitke za 4. zmago v 4. krogu prve lige Telemach in pa seveda za odlično predstavo na golu. Kako ste vi doživeli to tekmo? Hvala, ni bila lahka tekma, posebej na začetku. Vodili smo 1-0, ful pomembno je bilo, da obdržimo 0 v zadnji do polčasa, pa tudi na konc tekme. Pol smo dali drug gol in je bilo bistveno lažje. Po poškodbi vašega moštvenega kolega Sluge vam je trener Riera hitro zaupal in vas postavil med vratnice. Njegovo zaupanje pa upravičujete iz tekmo v tekmo. Tudi danes ste imeli kar nekaj odličnih obramb. Kako sami doživljate to vašo vlogo v moštvu? Zadovoljen sem sam sabo, samo delam moje delo, da držim 0 in čim več branim, pa sam treba težko naprej delati, pa gremo naprej. Nova preizkušnja vas čaka že v četrtek, povratni obračun z Luganom, ki ga bomo prenašali tudi na Šport TV. Pred tekmo pa imate seveda več kot ugoden rezultat z tiste prve tekme v Švici. Ja, gledajte, treba še enkrat potrditi delo, kjer smo naredili na Švici. Hvala in srečno. Hvala. Mr. Riera, congrats for your win tonight against Mura. How would you assess the performance of the team?
good, but never is enough. Never is enough. And the players, they are the first. Go to the dressing room as always. Doesn't matter what is the score. Always, I have a feedback with them because I need to feel them. I need to smell. Sometimes when we win too easy, I hit them, and sometimes because that's the point. I don't want anyone that is flying, and sometimes we lose, but we play well and we did the plan, and I'm telling them so. After the victories, it's true that the last one against Lugano it was exceptional. That was something out of the standings because also, being honest, we didn't expect. But now you are winning 3-0, you don't concede goal, you have, I don't know, many chances to be even better result, and they find that it's not everything good. And this is very positive because they are hungry, they want to improve, they want more, they want the next game better, and this is the thing that I want, this character and personality. Celje was without a doubt the better opponent tonight, but there was a period in the first time when you were visibly upset when your team was conceding chances, and you also made two substitutions at halftime. Yeah, okay, substitution is, as I'm always saying, I'm here to win. I'm not here, and the players, they know the first, I'm not here to make friends. If after outside we are friends and we can go for one beer, okay, but here I'm to win. The game, it was not close. The game, I saw a few things that I didn't like. That's why I made changes. The other day, on Thursday, I made only one change because it was by injury. If not, I don't make changes. So when I like the things, I don't change. When I don't like when I like the things, I don't change. And when I don't like the things, I make changes. And I detected that the team needed a little bit something more fresh, something different. And that's the reason. But they are the first two players that I go to them, and I encourage them because all of them, they are important. And yeah, it was some situations, some moments that they were playing with the goalkeeper. And if you play with the goalkeeper, you will not score a goal. So we don't play the goalkeeper. If the opponent wants to play with the goalkeeper, it was the only situation that they had the ball. Because on the rest of the situation, they didn't create, except, as you said, it was 10-15 minutes that when you drop the intensity or you leave the opponent 1-2 meters distance, then all the opponent can hurt you. And we had this moment. It's more about the mood, no? And we cannot disconnect. During the game, you need to be connected all the 90 minutes, and I think you can see on the bench that I'm leaving the game with them because they need to feel this energy. And when they are with energy, we are a really good team without the ball, and this is what I love, because if we're a good team without the ball, I don't have doubts that we will win the game, because with the ball, you can see how good we can be. We know the season just started, but if we look at the tally now, 4 games, 4 wins, 12 goals scored, and only 1 conceded. It seems like nothing can go wrong for Celje at this point. Football is now is the next. What is done, it's good, really good stats. One of the deficits that we had last season, we were playing maybe I would say same level with the ball, but we were conceding a lot. And this season we may want to step in front. I told them numbers are not lying, and we cannot concede every single game. And now that's the difference, that we are scoring, we are not conceding. We are very focused on this. I made them believe that the dominant team is the team that when you lose the ball, you recover very fast. And you can see that we are recovering very fast the ball after losing. And that's the reason that you can be dominant and you can be you can show after with the ball, but you need to recover very fast. And the press when losing is fantastic. I'm insisting a lot on this season more than ever. That was also experience for me last season, and also I'm trying to improve. I'm not perfect, and this season we may want to step in front about this. Mr. Riera, thank you very much, and good luck on Thursday against Lugano.